ikipe ya Aprfc ku mugaragaro imaze gusura itangazo rivuga riti rwose rikubiyemo ingingo nyinshi ku mpinduka z'ubuyobozi bw'iyi kipe. Rwose amakuru agezweho aravuga ko Colonel Richard Karasira retired rwose atakiri umuyobozi w'ikipe ya APR rwose guhera uyu munsi tariki 7. Uyu mukino wa viziyo APR ukina nta perezida ifite. Rwose ibi ngibi ni by'abantu bari biteze, ni by'abantu bari biteze ko ikipe ya APR igomba gukora ikintu gikomeye nyuma yo guterwa amaga. Rwose uwari chairman wayo Colonel Richard Karasira retired yamaze kugenda asohoka muri iyi ekipe, ntago akiri umuyobozi w'ikipe. Mu byakire mutabafana bahereye mu majyepfo, majyaruguru, irasirazuba, iburengerazuba, mwese no mu mujyi wa Kigali hanze